Dobro, ovako kad bismo pokušali to da analiziramo sve u par rečenica, teško je. Kratak period iza nas, a opet dosta toga se izdešavalo. U principu došao sam srećan što sam potpisao za Vardar i što ću biti član jednog takvog kluba i kolektiva, ali isto tako mogu reći da sa ponosom i odlazim. Trajalo je kratko, međutim smatram da makar dio nekih rezultata smo ostvarili koji su bili zacrtani, naravno moglo i bolje, međutim što je učinjeno, učinjeno. Ja lično ne žalim ni za čim, tako da eto, mogu samo da kažem da mi je bila čast i zadovoljstvo što sam igrao za Vardar. A planovi su da se, najvjerojatnije vraćam za Francusku, na pragu sam potpisivanja novog ugovora. Ne mogu još konkretno reći o kojoj se ekipi radi, međutim, bit će ubrzo i zvanično od strane kluba, nadam se.